Tang hadian ba ke Sarkar Assam kala jenrat naphang ya ki yeng ki sembat ki dukan basna bean harut surak ba National Highway nadu bernihat hadu kathan Jorabat nakaliang ka seng FKJGP bat KSU kila penpau ya ka jingbam shnga namar kiti ki barjala ba syong yeng bat dukan bean kila banwan wa jakari tengen syaka jela Meghalaya namar katai ka jaka ba syak pempra kadon hakaput ka Meghalaya bat Assam. Nakaliang uba lumlang maunai Senior Vice President ke FKJGP North Khasi Hills District, bat uba Matlenti Klan General Secretary ke KSU Bernihat Circle, kila penpau ke jing sngokya bat leksi na kate ke jing penpra ying ke Sarkar Assam, kita kibar jela kila banwan ri tengen sya ke shnong badan hasinda bat ke Assam. Nakaliang kita kikin hun seng balang, kila maham nadu ki noyalam shnong bat ki ba bakim dei ban ai jakari tengen ya kinu ki brio ban nabar namar latip syai bakitei ki brio basyong basa bean kidei ki bam don kot donsla kumba kila syak kendang ha ke Sarkar Assam kadei namar ke jingsya bean ha kitei ki jaka bat lada ka seng kalap baka ai jakari tengen ya kitei ki barjela masyak kendang kum ki kun hun seng balang kin sa shimpat dekiwi kilat ki linti bating iat. Ya ki rembak senang di badan hati ki bordan nadu khanapara hadu hak ramer kadai ke area ka ba bornihat ke ni kerpak jur ki ba hadine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka Sarkar Assam kada pendang ki breu ki ba wansong bian ni kerpak ki ba hin subha banyak peklam ban ya tundrok lam ye dini kijing ki ba hap hapo jong ni kan bejungi namar ba yo lese kini kilong ki ba penjot lane ki ba penpra ya kajak bendreu kabar pat bejungi tena kaliang kajonga ko muskitri jong ka KSU bahnak sekal ngakem tujur ya ki para nongsong snong bat kumjuru ki ba ai ki yingwai ki jong ki ba hinsobha ba nampat aiwai hakini ki por kementra namar ba kadang long kapor ke badan pedang kejingma dengan terpat dulu ya ki rembak senong ki badan hapo nadu nak ha para hadu ha kat pramer bakin fit perman bakin nom patsya yano ya ki trying ki ban aiwai ya yang joki hamide bat kini kinong chong wai ki ba ka Sarkar Assam ka persang ban kendang kini ki por kementar te nakaliang kajungi ngairu ka jingkit bok keryang ba lada ka Sarkar hui kandai bansim kia yakum kine ki isu ki ba ka Sarkar nakawe ke jela ka sintia ba ka Sarkar Meghalaya ka jungiru kadai bansim ya bejing pitli ba kadai ban pet perman hamtam habidai bat ke bordar hangne ka bengidan hasnda jong kane ka bornihat ka jungi te ngakan tujur ya hi saisin kum ki nong yelam snong bat kum juru ya ki para samla kin para nong yelam seng halang bangin pet perman nang ne sakmat datang kita kintin hina kaliang kejungi ke istulu tulis I play yang sesi ini perlu bala dan kat yang sini tahi by day berkenai ke isu berbengisim nak kaliang ke FCB berkai ke isu kena ke sini ke day ke bengisim by day berka jingwan ini di illegal migrants di Basabe berpisah kendang nak kaliang Assam ni berkila banpoi ban syam segini kithan yang bernihat circle yang bernihat area jungi sini dan kenal yang jungi keseng FKSP ni kentu kirang ba snong kiseng samla snong kinong som snong bat kumjuro ya kinong aiwayin ba nakaliang jungi ke FKSP ngimkwa ba pipin pediang ya kita gibreu kibawan syong illegal ba syong illegal na po Assam bagian one head rate pat sepo kadong berkatan jungi dan nakaliang jungi ki FKSP ni kentu ban ngira karpat jur ini bat ngida ongro ini ba pindai ba umbit ban sya lane ban pediang kumi kini gibre bahasa be na Assam bakin pediang bakin wan syang ban sa apa ngaliya ban ngiburo ka jing maham nakaliang kasang FKSP kumjo ban nakaliang ka jong ka KSU ngiburo ka jing maham ya ki kinang syang senong ada ngilap ya kino ki senang kiba penkeng habedai berkenai nado kene kesini dan nakalian tungi kasang saya simpat bagi wei gelat kinti kiba kam tengah tanggine hi kintian nakalian tungi ke FSP ngirang donro i ba mic wan sa ai jimut lam
bani ya kren lang bani ya kai ya tai lang habe dei berkinai ka mat taba ni na kalian seng ni dekam man le ie habe dei berkinai kan bordar ni syam bisa nado na khana para ado hini gilom nang kemai. Kan gini gitu, guys.